abesi birohunana kurondo bushaji omwihangariona ombanye Uganda omukarura kakuza kuterwa 2015 kwezi kubanza mwaka gurukwije encherejo ntezakutanke 2026 mpaka 2031 buri kimina kino twagire bendere konka wa NRM atwire omucyange cya Rwenzori hamwe na to subregions ariko bushaji kandi aharagalisa abantu ebintu ebitarimo namwe ebitwenda kutera mutoki omuwazi w'irizoba tukareba n'abantu bishekeki gains nziha ezikolibwemu ezibashika batera NRM kandi ndetse na flag bearers bona akahuru kwenda ngongerere no parwecha ndyo bukato hawa ekiganiro eki kandi twendagamba ko nabebezi bisheka eki echato tuine omwami Richard wa Buhinga oguni governor natimbe ishendeko abwente ya katano awa district ya Kabarore tuine speaker kandi flag bearer oguni Albert Ahewa nwaye bendera yechibina echawansiza awa Fort Portal City Kameya kandi nwe na speaker wa stage Sanje Tibishwa cyokuja kwenda kutera Kabarore arebe ngwente bwa speaker ajizere nuko kwenda ngo hazere kuri yakiguru omwamenya twendaganiro karebe bikozwe mu myaka 5 nangwa tona basa kutambara no myaka 80 yetuna cyarwanyiriza kimazire omwebemezi president kandi chairman w'ekibinana cy'umwe ajizere naraganasa ibintu bitarumwe na rumwe ebyar kugira ngo kuba kumuhereza karurundo murundi nabaza korwaho ebimungu amabara kugararikire ninyo Albert Ahewa Speaker of Portal City, tutakabiri speaker, ngabanza na Simba koratera abantu ba Central Division. Fort Portal ina division zibiri, tuna Central Division, tuna North Division. So nyowe nkemera koratera abantu ba Central Division, omurukurato rukuru rwa Fort Portal. Kandi omnaikiromu no abengi bakansera abakomeru. Kuija mukoratera abantu babo mukurato rukuru rwa kanso Fort Portal no bankomira kubarwiki no speaker of Portal City entebe kunera ngozere kurungi hati tuli mu mwaka wa 5 kandi umurundi ogundi ndi member wa executive Urban Speakers Association of Uganda kandi sazi ndi member wa NEC National Executive Council NRM abukuba ndi flag bearer antebe wa city mayor by default au no wabuba member wa NEC National Executive Council wenyikiriza wetu mtekanza program manyire kubaho kwa chairman LC5 wa Kabarole district kandi president wa Uluga kandi chairman of Mother District here Zaire Fort Portal City. Fort Portal City, before becoming Fort Portal City, Kaveri municipality under the district. And he has been a leader there. No Kurora Sazim to city, independent of Kabaroli, Akakora Chikotomon. Actually, I would give you a slight example. Musazim city, city of Fort Portal, independent as it is, team road unit for the roads. And it is him who is always supporting us. Whenever we go to him, he's at liberty to say, no, I can't give you. Because the time we get road maintenance grant is the same thing we get for road maintenance grant. And he also needs to deliver to Yoma, kandi itu nkasite tumutamwitinisa for the support he has rendered hali Fort Portal City. Wewe mnonga meya kandi speaker chairman bwanyu kaya kwa president mwingine kumuta omulika mwabaziyo ijo hakaba kwatanisa na Fort Portal City arikubaha address na nokuronda obushaji omu cyangeki ocho muno Jacob Job Kato Job ananyuya nabakuturora hatayari West nimbara mu cyanti muyiriro muta ngo Kato yabagambera ibaranyo Richard rwa Buhinga
tokuno toro tugire empako yanga aboki kana bakatobona baba baboki tukubanza kaguza kyamananu mbaire chairman wa district ya Kabarole abwe myaka 15 kandi hati mukwereze enchoro yange ya kasatu eyo kumalira mbaire nyasimbira habwa member of parliament wa Russia baitijo president wa bire gane nyuma hakanyeta na mutanga ambale state lodge ya mpavora ya gamba habwo burungi bwekitebe kya NRM no kumakoma amagoba taga NRM no kutwara ebigenderwa byekitebe kirebye itunka abantu akampa amagezi ya gama mu kitebe harumu ibintu bingi byokora mutayica kugumizamu nga independent candidate okutwa mutwamu ekitebe kaikiraniza nawe kandi kiro kyejo kya mukago bwaberege hano Kabarole na Fort Portal City karangira mbutongole nti ebyo kwesimba nka independent inyanukuro kwabura kwa president imberekere laka tugenda maiso na flaga beara yakomerwe mulingo yakomirwemo abo burungi wekitebe Kandi ni sima muna abantu ba Kabarole na abantu ba Russia. Kabarole is a one constituency district. Ugamba Kabarole and Russia they are synonymous nibisana. Kwa magombori 15 aga Russia niyo district ya Kabarole. So nimba sima muno kumva usagiki kufoka chairman wa byemyaki 15. Ingenda byafayo nga chairman wo kubanza hayebembira Kabarole emyaki 15 uninterrupted lekaturola batora kwasa basokya na 20 benye emyaki 15 abantu ba Kabarole bampayira obusagiki kwatanisa nabo tweriza hamu hantekaneza ya NRM nomanya bwokwa nobazaho protecting the gains na local government zonka kubaho magoba ga NRM abokwa decentralization muyihangale icyo kutwara ubuhereza hayihi na abantu tunuko kata magoba ga NRM cyari kitaru badise bakomwaga kuruga habakomerwe hano twali tugera Juma yiga mbwire bwamini twagera Gozo mbwire bwamini nabandi hati yabo bakoma kuruga mu central government genda kuriyo yebembere Kabarole nkadisi bitwati Albert abantu ba Fort Portal no mutera akaruru nyorwa uhinga abantu ba Kabarole nango nyonga tanu kwebembera Kabarole nyakugalihiri nyakuye na hosite nyakuye na bunyanga bu district kasubukana so narugaga hamitano gwa Sogahi mpaka ngena mutano na Rwimi kunu kienjojo kuli Kasese bitata hagati haija bunyanga bu tugarukera intekereza kibede mahoma kana sita na yatwara hebikare ebindi hatwasigara aheru ya district ya city but amagombori 15 ga Kabarole ndukugambera amagombori 10 gazairwe the new creation ya NRM under the decentralization agenda amakuru omuntu akora nka LC3 umuntu akara mu rukurato rwa magombora agi 10 tunuko umugomborozi arukora magombora town clerk arukora mu town councils na staff yon gal magoba ga decentralization ya NRM so tukugambaho protecting the gains abantu aleke kirora hara hati gwa magoba gara no start with where you are tandikira mbero rukora tandikira mbero rukoraba ago gal magoba worth celebrating mbayire president wa local government association of Uganda kwa November mwaka guhire unahumwire mbayire board member wa Commonwealth Local Government Forum mbayire member wa executive wa East Africa Local Government Association kandi nkozira boards na governing councils nyingi Mountains of the Moon University Kichwamba Technical College na masomero aga secondary
by training in musomesa nkiyesimisa muno kuba musomesa kandi nsemerirwa muno rwebagero hati okwikara kwanura mu kiganiro kino ngo mwakyeta nabatayare West utkubazaha amagoba ga NRM hanu Rwenzori hanu Toro hanu Kabarole hanu Fort Portal. Meya Albert emyaka mushanju emyaka munane nyuma Fort Portal City ekane manyo muihanga nka etown eri kukizayo obuyonjo waza nko mukatara kampanga okaza nko mu Kabondire aha side yabaruguza ebyokuriya etari yemyenda norugayo oyine nkobwoba nebere gain emwe yo kugira ngo abantu ba Fort Portal City bashimiko bana basima obuhereza nanubwebembezi bwarwanyisiriza iyo kugira ngo mwenda kongera kwereza karuru na nabine flags bona webale wetu mtandao program myaka 8 nyuma Fort Portal ekaberi nekerayo Uganda yona kandi ninyena kumanyise authoritatively tine kyakirayo abo kuba of recent 2024 tukatunga award as the cleanest town in Uganda in this term. We are still the best rundu tukyale bakirayo buyonjo amid these challenges, but we are still the best. Fort Portal katunga mu kucumbagera mu myaka 5 yehwire ohire heno ituliyo tugenda kumalira. Fort Portal kabine an independent mayor who is opposition leaning. Na sazo na kyasero bwebembezi during mubwiro obu hatabeho ortindo orwalindo kwataniza Fort Portal na central government. Abokuba bwirobu tukatwino bwebembezi obwine ntekerezo ende kandi nyo hali nyo bwali bwebembezi bucheke ekisani kya Fort Portal mu buyonjo kyagenda nkigarukira sazi nunugwe tuliyo ntulengaho kuyimuki ekisani iki nambere tukubaliza tukozere emiganjano rundi omuganjano nebitongole bitali bya government bingi enkoragana nambere tuliyo ntukwata kasasiro yaitu nutugihamu products ezindi nja kwekyo kuroraho ntukoragana na KRC ntukwata kasasiro yaitu yo mujungu ayesere organic waste ntugihinduramo amakara ago kuchumbisa ago mujungu ayesere briquettes abaki ntukoleke Fort Portal ine theme mbajeta bata mu Nyankole omutwe ngo kugenda omutwe obale mbakora Fort Portal bakagiho omutwe gwa tourism kandi ito abebembezi Fort Portal ntugamba ngo we must have a tourism a forest city rundi ekibuga ekirumu ekibira kandi ekine that you know quality atmosphere so twagamba ngo mukikaro cyo kwikara ntiteme miti ntugikozeza sankenku ntugikozeza nkamakara leka tutekeho ekera substituting emiti nenku na makara tuteka amakara gakuruga mu organic waste kurora ga substitutinga enku kandi ekyo already tuliyo ntukikora ze site tuine composite site yaitu rundi nambere tuteka kasasiro nutukora manure nutuhindura mu organic waste ntugiteka mu ntuyihamu amakara kandi eki nito tukikora itwenka mu Uganda. That should be a credit to Fort Portal City kandi eki tutukikozere habokuba ngwitwenka Fort Portal ntwemalira betu tukikozera habokuba government ya President Museveni ekatekaho enyikara rundi environment kusobozesa ebitongole ebindi ebitali bya government kurora nibija nibyamba government kukola ebintu ebyo sazenu tuliyo tusoboira kukoleki na KRC habokuba habeireho a conducive environment for KRC kurora yeja yakoraki yakora kandi yatwakura umuganjano nayo weitu mtekanza program obuko harubata mbevuge ebindi uko na tayari na mbere mbara Fort Portal is a class apart in terms of
waste management wanota rundi tuli tuino urutambo rutusigireho ebikali wanogira ngo Fort Portal City eri kirasa pato mu managinga waste abantu abakwire hina nemigera ebiri nkogwa river mugunu kogwa river mpanga nebetombuita na waste plastic materials ezikugenda mu mugerogwe kandi sometimes noshangamiza gahindwire na kara nkombwire bwenjura nkugambire we are not tuli 100%. Of course tuli ontitekaho emiringo emo itusobora kuyimukya urulengo rwaitu tukaruteka nka habuchweka kienda buli 10 omu buyonjo na kuoleka tutandikire kuhindura mukasasire yitu ntutunga products ezindi kirungi wabazao plastics tuliyo ntutegeka kukora ikore rundi plant eye kutematema plastics yezo tukayihamu ebintu ebindi ka dustbins rundi plastic yejo tukajiguza ebitongole bikukoragana mu plastics kurora bathamu center toyimukya ebyantasha bya Fort Portal City kandi obutura batahira mu center tuyihe mu products hati nka dustbins kurora twaza abantu baitu balinda kurunga kasasiro etekara street kurora mu matoko buziraija kutabara kasasiro kasasire bere organized kasasire ya kujonda kasasire ya plastics na kasasire endi nka medical waste eje yatasemirire genda ombikaro byetu na mbere tukurusaikolingira then ekintu ekindi one of the gain ekwija yenda kumanyisa government eriyo neramuza na bank na government ya France ntugenda kutunga loan yegenda kwija bintu bibiri negenda kwija kukora haimpindo hinduka yobwire kandi negenda kwija kukora hankura kurana rundi local economic development ekika omu no tugenda kukora rivampanga kugidisiltinga kuyambuli kimwe kirumu kujigalisha kugivyara kurungi bambo nukwereke kuchweka ne funda then ntugenda no kukoraho ebisaro ebimu byomujungu ayesere tributaries obusaro bukwija bukagabira mpange no hali mugunu yobalize no hali nyakimya nebindi already tuliyo ntubaza nabantu baitu mpora tuliyo ntuba omujungu akesere sensitizing a box sensitizing mu rutoro kusomesa tuliyo ntusomesa abantu baitu ngo no sobora kwikara akisaro kandi otakisisira tikirigamba ngo akisaro tosemerere kwikaraho no sobora kwikara akisaro kandi otakisisira kandi ne kisaro kikaikaraho obun kutwara London haro kisaro baketa London River ebyombeke biri London River biri henyini hamaizi henyini hano ntugamba tuyina koleka yo mita 10 tanuko ngogo omwanya gutaba mukanda baitu kuli turole bisaro bijulire kimu bisono kutwara abantu bikabaita baitu ebyombeko birinka biri haiha akisaro henyini abo kuba abantu babasomeseze obokubole wokumbeka ekyombeka akisaro no kyombeka wota nuko ekisaro ekyo takita omanyira hati ekisaro ekyo kisurvivinga abo kuba mukama akatekaho natural sievers rundi obusengijo bule nacho ngustorm wote njuro bwe kubegwire tesemerire genda direct mu kisaro esemerire genda mu swamp nuko swamp wejo ekasengija amaizi yago ekaihamwe byakubeire bitabanize kisaro then ekateka fresh water mu kisaro so similarly ntusobora kwegesa abantu baitu ngora banokora kisaro ekisaro aro ebyo tasemeye kukora ejo project eriyo nija kandi project yendi ere hosumini sente zikuruga mu World Bank Fort Portal negenda kutunga 79 billion kukora infrastructure kukora ebisaro byaitu kubyale emiti kurora ngo tuyihaho ebye bibye biro rundi ebye bikutabaniza ensi yaitu turukwija infrastructure wana Albert ndanga tubazituzeho wa chairman omutaka wa Kabaro district oriyaha muhanda okuruga Kijura kazarwenga aju okumweto mu rutoro kaza Kibasi abantu abo na businesses bakorera kwa muhanda
president yayemerera omukishaya akabagira ngo ni protecting against omuntu naza kurugata omucyara kija kutera karuru aharuguto ohireho gains ziwagambe zo kutunga local government units sezindi tukakaruru nakatera muhanda naraba yana zakatera akatera so kato the polling station is at muhanda, but we cannot run away tusobora kwiruka beto takagira harugudo banzo nyikirize ngaruke okake muntu hakya Albert yanagamba katika akatala kampanga tikala magoba ago mutano asemerire to protect abo kuba nyonka somera mu isomero bakuyeta mpanga secondary school no gimanya kato hati mpangi twa ekyamusana twakiriyaga mu katale mpango kayaruzira akatale kampanga akange twagenda muga kuriya mu ekyamusana hayafuire kasumukalo kuba na garuka abwera na gamba kinu kiki kuba ka katale kampanga kugura katale kashiya katuku kayina arimu matipu 1 kurwa Ministry of Local Government adrofu mwesige sadu klaka to parliament kwa kabali Minister of Local Government no ya negotiating reno loan yokombe ko butali hati impanga twasesa hobiri ebyali nkebyo mu Kisenyi tunuko just Islam kind of Islam put together twabisesaho kombe ka katala ako actually mwe signatory obogenda ha contract ya katala ako Albert ndetse kusanga ho mukono gwange ha Imperial Royal tusayiningira katala ako kayica katandika kuombeko so umuntu ayarozire mpanga we rob for Poto municipality yakabekyal part of Kabarole yarozire mpange yeitu twagenda muga kuriya mu kyamusana akara na mpanga market yakasumukano nabo ino uburyo bwona kugamba NRM has really transformed obwomezi w'abantu ba city ya Fort Poto obwomezi w'abantu ba district Kabarole nambero omuntu arukurugamuka akagenda akikara hakikaro ekirigaseted takuterwa musana takuterwa chuchu cyonka nakora business kuleta entasha omukai tubazaha magoba protecting the gains omwaka 2013 no 2012 kantandikire nyumaho 29 September karalizo wekitini sa president Yoweri Kaguta Museveni okwija akankinguriraho district headquarter ya Kabarole kuntera hibali murubazo rwange kasumi yako nkamuoleka obusalizo bwawo rukugambo ubwabantu bakozesa omuhanda gwa Fort Poto kijora namugamba witu president ni nsaba omuhanda gutugutekemo kolasi habwokuba abantu babaine kirukumara president ya sanati yanyetegereza kurungi kasumi yako yagamba itatinywa abana babiro bino kolasi egitero kuleta bugayiga munsaho z'omuntu nomanya egini yabaire nziri ya okitini sa president kandi ni musima muno for being consistent kuruga myaka ya 1998 he has been consistent na abazaho household income so yagamba bwaki amani tabaza twagateka muno habantu kuruga mu bunaku okukera enkolasi nebine mu kugamba kwe tukuleta buguda musaho y'omuntu naturally but again I went back and repackaged hati asa tunakimo March 2013 aturaliza makage rwakitora ngabembeze barwenzori hata natungo mugisa kumusobora hwata irrelevant kamro kitini president kijore ndukugambe hari ya makoro anaga amajani tunayo Rusekeri tunayo Toro Kahun tunayo Kamusanga kali asatu namugamba hati ni nsaba kuoleka bwake nasabiro rugudo ubokuba nogenda mubwire bwenjora nosanga trailers
zigwire zetwekara amajani zigatwara Mombasa Auction Center cyonka tuzina muhanda kandi amajani nigatuletera sente zahiru tunuko foreign exchange sabo obuli obuni nyongaruka kwijika president ni nsaba orugudo rwakijo nangwa kireki rubona musabire ni somero wakweta Nobo Mayombo Memorial Secondary School. President yagamba buli ntakwetegereza ati nisaine na kwetegereza. So kurugaso na kimash president yagamba 2013 nabaija kutukora orugudo rwakijora. Chamananu surveys kaija nyingi zakorwa. Baitwe mahansonga ya leterizo orugudo rukerererwa kato yakabansonga ya districts ibiri. Ito twasaba orugudo kuruga Kitumba Hakabale musite ya Fort Portal garukera Sogai amutano gwitu na Kienjojo. Bakenjeje bagamba wait a minute. Hat karwo orugudo ragaruka ruta Sogahi kandi kuno hariyo Kigoyera, hariyo Cyarusozi, hariyo Rugombe, hariyo Katoke, hariyo Kakabara. Nitwendo orugudo kutandikira Fort Portal rukambukira kimu mpaka Katoke rukagenda Rugombe bukirasoboka ruhikire kimu Kakabara. Hati cyaleta mwenkererezi yeke nomanya debate sezo ngo zitalabaniza development hati bali abo mu parliament na handi bagenda kubaza cyonko kono babaza ubwire butu wemeri ubwire no bugenda cyaleta mwengudegi okererero betu ni nsemero kumanya sample rize government ya NRM cyo narukuturora government ya NRM tebiha bihabs kanu wekitinsa president wereka guta Museveni obwayeraga ahikiriza. And therefore, manifesto ya binaguma binamukaga orugudo rwali rumu Fort Portal kijora cyangwa rwali namba 5 na 3 baitati hanyuma kwikiranisa na Kienjojo orugudo rwaruke mu mpaka ruke Katoke na Rugombe hati barutire budget yo mwako gurukwiza ruri namba ya kasatu actually Fort Portal kijora Katoke road. So omuntu wa harugudo warwengaje na atekwa kurugamuka no kunihera kenda kutera akaruru ka NRM ngwe NRM yonka niye manyiri ukwetaga ku muntu anyakura rugudo kandi yerwinire plan yerwinire design yonegenda okurukora mwako gwe byensimbi ukurukwiza. So abwange kumuza umuntu warukurora entekanizeno kiringu entekaniza yakora urugudo rwa Fort Portal kijora Otero na Mountains of the Moon Access Road, Fort Portal Saka, Mountains of the Moon Access, Kasisi Kyanga, zona ziri, muntekaniza ya NRM, kandi NRM niyo nemanya plan yokora ese ngudo. Ningoza kugambira kato, ngutugulu gwo kubanza, government kole ngude nunge za kola sana. Rukumi orwenda kinana na mukaga. Na mbere NRM yatwaliro bwebembezi. Fort Portal hatakaboga rugudo na rumu rwa kolasi kurukano genda Kampala yakabera Chuchu ni hesabu kurukano genda Kasese Chuchu ni hesabu cyonka balbatana balbatene kumara mu kikuzire Albert cyale kayiro kurukano genda Kamwenge kolasi balbataka gisiga hogaliso kurukano genda bundu buryo nothing butato obuturukubanturora Fort Portal Kampala road. Yes, nyuma yabaire sisa kayiri. Betu kugitebwa mukolasi kwa mulembe gwa NRM na wekitinisa president Museveni na ko saba Yugoslavia kasumya ko bakora barter trade. No tutwara yo baje kabaso ya bine na biki. Atubo batwereza abantu korogo muhanda. Fort Portal Kasese road kamenti ya NRM esera sente bagukora. Fort Portal Kamwenge road yakusera sente bakora nangwa umuchina agenda akora ensobe kibigodi yaho again into an affair with an underage child. World Bank sente swim muhanda ukyal hagati. President Museveni ka chairman wa NRM kandi to NRM aragir government ya Uganda said 68 billion to complete that road. Umuhanda gwa bundubuji kuruga hano katogenda bundubuji rugendo waraliraga nomanya nyencha njagenda bundu bujya kwimukasa ikumenemu genda ngudo ni inde tractor tunuko tractor rundi evolore bune bukota wote ba faruku balmusenya
hati watandika rugudo saa 10 muza nyenkyakara ija kutaha saa mu yaruye bajyo chairman na hatu wano zavundu ujyo hari mu za ndoro ko rugudo kana shangu turuboni linda ukat buli watandika ga saa 10 muza nyenkyakara utaha kuli saa mu yaruye bajyo 13 to 14 hours chamana no rugudo nurusade saa tuojwirege abokikatu nza kwete mpako uwo ruguma no joja ne kurunduka kandi akasumira kaka no kudubuka ne dubuka hati ngudo nuko ne sade kandi ngude ya maram nyonkera gerengesa nizende ningira itwana kuta tulhano tungirege lunch pusati obwira sazunu no yenda kutunga dinner tunuko kasoko de ngude ya maram hakagwenzura nyingi maram ne jojia no garukai bait chukuru kuwalek government ya NRM no wetin sai wer kaguta Museveni ka chairman kan president atukuliri engudo ezo ineza na kuwalek hata rwa kijur rwa kasisi no rwa mountains wamaze kuteka manifesto mukusaba kwitu ingoza kumuza umuntu wa Rwengaji umuntu wa Kibasi umuntu wa Hakibali umuntu wa Kijura umuntu wa Kabende na rurugure engudo zo nizija korwa abantu baitu bagende mirembe kazume ngudo zine swagamba ho kuzakoze toro bagamba Albert bagamba ngwara kwereza emyongo akutandikira bisunza iyo bisunza mbere mu biri wanyu hati warabe nuyone imhanda yakoziru hatkanda habwa kisaka habwa kasisi habwa kijora nabyo bitakoro chairman yagamba hanguto yagamba na government kwezi no program kurga kabundire okaza kagote karaba muhoti na saka na runo ruguto nari mu program ya government orukuza koro niyo saka road nabani kugambera already tutungire kandiko okuruga mu minister wa works General Katumba Wamala na tumanyisa as a local government nkoku bagenda kukora orugudo actually bagenda kukora engudi 3 ibiri bagenda kusita mu Kolas rumu barukole first class maram orukubanza niyo Saka road ejebe iro kumaro akasumi bagenda gita mu Kolas orugudo rwa kabiri rwa kazingo rukurabaye mpaka rubona bagenda kuruta mu Kolas kandi n'orugudo rw'abano bazaho iwenyine rwabundi bujyo narwe contractor already amazera kutungibwa nagenda kurugaruka mu rugudo rukukora urugudo rumazera akasumi kandi of course engude zigira expire date nguruhika naro rukoraki ruhwaye hadi nakoye cyo kurura urugudo rutuleta hano na mbere tuli ntubaliza boma sachula yone no rugude rurumi but standards inzigamba ruli expired ntugenda kuruhindura kuruteka mukola sempia kandi rero modern obali mbakororo rugude bakakora just surface dressing betatu ntugenda kuta modern asphalt ni yekusweka so oro rugude naro ruliyo ndugenda korwa kwa bocha gambire ngu ebintu bino byahali biro byahali bino obwire byahika byasiskara hatu tuliyo ntugenda kuongera kukoraki kuongera kubikora kandi na government naine kimanyira nikietera usente zbakweta maintenance ngukwikara no dabiriza in case of any ngana ito as a city level government yakatumanyira yatwa sente zo kumaintaininga gengude zaitu ngobuzera asiskaraga tuongere tudabirizemo kuba yali nemanya ngo ngude kukora tizuriyongera kusiskara sente nkezo za kuba istaro and it is a standard no munsi ezindi ezikurakora ide haba sente ezokwikara mbakora kudabiriza rune maintenance kurora ngo rugude rwikara mushepo ninye nankumanyise ngo emyaka nka 13 nyuma government yakatekinga shift ya amani kurora ne maintaininga infrastructure kira muno mungudi ekagenda yaramuza na World Bank yensu yona kurora yatunga sente ziragendaga mu municipalities cities town councils ezimu kana districts ezikulinda ba refugees kurara ngo sente zija kuyimucyo mutindo gwengudi habo kuba government in ambitious policy ya urbanization ngo by 2040 abantu bayibona nebetaga kubambari mbayikara mu urban setup rundi mu matawuni agakora korain kurara ngo umuntu inentasha
kandi nawe nasobola kwemerezaaho kandi ali mu kiikaro ekikumusobozesa kurora yatunga entasha esobola kumwemerezaaho so sente ezo loan government yoba yatungira loan eki habaireho empindahinduka enkoto muno kuko ekyo kurora hano Fort Portal tukozire enguudo ezitali hansi ya kilomita nka 20 Fort Portal twakiza amatara mu tawuni agatali hansi ya 10 solar street lights Fort Portal hasente ezo zenyini tuongireho obukugu abakozi baitu abakazina element ya capacity building abakozi baitu bakisomere bayetegeka nambere sitegenzere kuizira almost 50% of abakozi baitu baikeire baino obukugu obusobora kubasobozesa kukora city level ekyo tusokera bya mwamaiso ekize gain kandi sazinu sente ezo zeyongireho abokuba sente za usmid mbazuko akusikira nkoko zikozesa performance based sazinu bongireho government ya negotiating na World Bank batwongire sente za cities akwa creating cities tukozere cities 10 Kampala 10 Nigeria tugenda kuongera hozindi cities zibe 20 na eju gain tusogera bya mwamaiso abokuba ito nka Fort Portal obutwamazire kufocus it sentes kuija hano zikeyongera immediately abakozi bakeyongera abana baitu hano batungire mirimo you know political positions zikeyongera nyo for example nkasoma leadership and governance Makerere University so nkyankimanyisa ngo omulimo ogwango gunseme kusera guli mbwebembezi rundi governance I can be a project manager, I can be a company manager nsobora kuba mwebembezi nkokundi so kuba atabairo creation of these urban centers maybe even asomera mu university byagenzere to west egi gain to sogera bya mwamaiso rora public university twina obu ndiyo nimbaza infrastructure kandi ensongemu egi akutuhambiriza kukora orugude rwasaka abukwandu genda university yetu ege public egi university ina budget ya 40 billion 45 billion as a government ekuteka nkabijweri nindubata house to house in my campaigns owa saluni nakora abantu bombekera ama hostel oko mbakora owa akaduka akataito rukutunda chakara manya sabuni kisura biki nakora owa bodaboda nakora aba mabara ne bakora ekisigayiroku kurora ngo twakora connectivity yengude zekikaro kurora ikikaro cyaba accessible sazini university in a population tubakira mu 200 abana enkumisatu kandi nturora university ne kura buri kiro niye nanko ekyo kurora you go to Makerere University akasozi hali akasozi kuona kakura korine because of only one thing institution Makerere University you genda wanyu Mbarara I know Mbarara that hosts tayari west dora must rora impact ya must kuleta hali abantu bambarara rundi abasubuzi bambarara hati nicyo mountains of the moon Quran ejo gain to sogera bya mwamaiso university in a budget ya bilioni 5 nyowe site nyina budget ya bilioni asatenem site yokora yokuhereza mbantu manyangude kusoroza kazazeroki kurole tauni ya imera abasubuzi bakora in a conducive environment betana university nekera na city so ikintu nk'icyo tusakira bya mwamaiso nkatuwarism city president nyo ikintu ekimusimera rundi eno government ekingisimera kiri kintu ekyo kubanze kikira muno peace and security ito enka border city na batayi bange the border districts ito toyeta the border districts tuli ha border ni hanga eri rumbutabanguko bwekika cya Congo baitu norora ngo tumuvingira an extra step kugenda no mu Eastern Congo kurora ngo twa destabilizinga buriyo mu kurenga kutabangurense kurora abantu baitu ba tradinga hataro kizibu kiona ko batabaneza between Uganda and Congo security check erje niye nakwekyo kurora last month ADF ka kibanza nsobora kutakonfaminga ngo ekaberi ADF kibanza kwikumuna baitu abatabanguzi bo businge bakaija bakataha in big numbers
bakabakenga within 2 hours they had put them out, bakabateka out of action kandi batayisera muntu wena ensi eyetali a professional army, ensi eyetali organized, ensi eyetayombekere systems and structures and institutions ekabeta sobora kukora kya UPDF yakozire icyo. Not only that time nojuka buli barumba baita omurambuzi wetu ali mu Queen Elizabeth within days bakaba bamazire kutunga buli omwe yali akozire kintu eki. You cannot tosobole kintu nk'ekyo kirabya mu amaiso. Security, peace and security. Ijuka Fort Portal is a tourism city. Itu entukoraho visitor experience. Once you don't have peace, no one will come here. Eki kintu kyabeiro tukamara like mansi abantu mbatina. People who had wanted to come cancelled. But peace was restored kandi abantu mbaikara mbaita. Ekindi still on the city status. Kuruga Fort Portal mbagidikaliaringa ngu efokere city. We have been exposed to the world. The globe has known us. Abantu batumanyire obugendo karwa statistics. Abantu abakwija kurambura ebikaro byaitu twina. Okongero kabirengesaniza na buli obutwale tutakabeire city status. It is overwhelming. Okay. It is overwhelming. Chairman, district ya Kaborore nka government na president bakutera umuranga w'abantu kora emirimo ibakwetungura harimo abashubuzi narshi abakwejumbira omukuguza ebintu biri kutokoza ubwonko imwe nkabebembezi matireho ntekateka kikureba ngo abantu abo baza omirimo eri kutahiza ihanga kandi eri kongera nanaha byo kwerinda ekabere kombusi umuringo gukike bikato kihe yo kurungi ate kutokoza ubwongo nkaki nuko kinsobozese okusobora arwa njahia amayirungi ate kutokoza ubwongo binge nako figa nine tokoza ubwongo Amirungi specifically mu district ya Kabarore ni mabi government negajumirira imwe nkabemeza mbadereko. Apparently it's not true. Ngu government nejumirira amayirungi. Pero government talks over the purpose. Okuhindura yakozesa ya amayirungi to pharmaceuticals than people consuming it in its raw form. Egi debate yarayihira muno habuokuba amayirungi agabayira hano since 1948 kandi tinyana any scientific evidence wa amayirungi garayisira umuntu injahi abantu banagirira rubafuye amaru abantu gabayisira Pitu amayirungi tinkazikira umuntu ngo yisira amayirungi. And therefore kubatatanga waragi hatukajya kutanga amayirungi nintekereza netuba twagenda mukitale nicyo nyo amayirungi ago ngamanyirazi one of the cash crops around kandi mayiro kutwara through the value chain ya mayirungi Nicha kusanga imiteko ya abantu nka 12 abarugobora amayirungi on a daily basis. Haroho warukulim, haroho harukubyar, haroho harukuomber, haroho harukufuhir, harukuzombazi go kufuhira na harukufuhir, tunuk. Haroho harukuganog, haroho harukuguzembabi na mbere bagabo, tunuk. Haroho harukuguza ebigogo ebigasibu haroho harukugapakira mu bideyi na harukuguza ebideyi tunuko haroho harukugasuubura haroho harukugavuga
kwa transporting kandi haru kugari nati abantu 13 wabo bona bayina entashe barukutunga kurugari Amairungi so kwimuka okagama Amairungi gabi ingemerize immediately abantu wabo mu bicuya kabyabi 13 obatekaniririzeke torano tugamba ngo yaho mwana omusho omuhereza akati kinu kibikireke bitwandi girahawa gumera hati eg solution parliament akagitayireho eg solution government akagitayireho. And that's why I really stood with these people. Gemera na abantu banabagamba, wait a minute. The principle may be right, but the results are going to be wrong. Nikyo muhandi kyomba kweta Arthur Koestler in one of his books, Darkness at Noon Nagam, all our principles were right, but the results were wrong. So the principle wa Amairungi at some point ngasisa abantu wa maino buni ngaliata na cancer of the throat it could be right, though not yet proven scientifically. But the results were going to be wrong. That we are getting people in tens of thousands out of business without offering otawahiri kiki yekindi ikibasemerira okora. Kandi insima kutinisa president Yoweri Kaguta Museveni obutwa muhandikire kuraba mu director general iso now the late Oluka bamusobora kurunga yitegereza yagamba banzoleke kuturukya regulation to govern this law lakatubanze tukietegereza kurunga. 2 years later abantu ba Amairungi bakyaliyo nabakora amunote ya consumer tinu muri wa Amairungi no kugagura ti no gasubura ti ngaso no galama ti ngalama baitu omuntu wabulikiro kandi that has been our efforts household income. Ingoza gambara kuturora hatayari west ngo muntu ajya kwina hikaye mu ya Amairungi he has really broken even milioni 15 ukwezi na stash kuruga mu hikaye mu 1 acre ya Amairungi. And therefore Kirungi nyawe invite scientific investigation habe abantu abakugu baije bakole study nunge ya comprehensive patuole career is Amairungi orga qualifying for a drug, a narcotic drug. No sazun, in as far as you know, it is not. The Gali cat is not one of them. Kandi so what aga promoting to add value. Kakagire kintu ekirungi ekitwaga ihamu. Kwera gamba bagamenye bakole kintu kindi tigal marungi. Turukwendera chairman tugambe o ahagombora emwe hombye bwegese erikumanywa nka harugongo taine ishomero ya senior secondary school kandi president atwire natero muranga kurabira no mu mashomero nkaga seed schools kugira ngo at least burugombora omuyihanga egira ishomero ryo kwenda kucendereza abana engendo ku rugombyaro kuzombindi obwegese bwemere buto mu district ya Kabaro. Bugambo bwegesera kamubaziyeho ini center yate karulengo rwa primary government policy negamba buli muruka gura atungaga isomero lya primary kandi twe Kabaro twine muruka 5 betwe muruka anana mwenda haliyigi ina masomero ga primary egine tweza budget mean percentage of about 96%. Ngo hamagombo amiruka 5 emiruka ana mwenda ina masomero aga primary kugenda masomero aga senior kyamanana titwakozera kuruwingi teri harugongo yonka eyete ni somero lya government ya senior na Kabende na Yotina otyo harugongo Tiena Ruengaju Tibaina Busoro Tibaina but kandi government ya yangara yatahobulyo okuombeka amasomero amashaka ngoko nani kugambara kato na rukuturara TV West Tayari West beg pardon akutora Tayari West engu
amagombora 15 mashaka andera fa amagombora gali ngabarwa gali makuru gagali hira gaina amasomero gago putati ubutwakwata kabenda twagishwa kijura amakuru isomero lyasigara kijura lya nobo mayombo kandi rishaka tuku lukomba ka government ya NRM ninhirangu yara marahekiza bukiwoko. Actually it was a presidential pledge ya 2013 kugambira sonake mu January tunukwe kanayo kabenda kuijaho manya akibala kuijaho naye manya kabende kibasi akijora tawunuka se gyone kabirgombore mu hakibala kandi isomero bali nambali ya tarusekeri cyoka mugomboremu twatwa mugombora zindi 3 kibasi tawunukanso kijora tawunukanso kabende. Now this created a new problem ngo amagombora twali ntukira gaina amasomero agasini hatu twe muruko twagitwa yafoka nago magombora mashaka hati that creates a new problem ngo ago nago nigetaga isomero iryasini harugongo yaligombore ya Kichwamba tulio tumalira seed secondary school ya Kichwamba bitweke nikimanyisa harugongo twagitira gwa muruko gumu kwa Nyantaboma twakfora gombore harugongo ne muruko esatu cyakayigo Nyantaboma na Busayika hati kuru hayicaye kizubu kishaka no tuyataga isomero rishaka bitu government yagambira mutwereza itaka tutubombeke risomero so ekitusabire abantu bahargongo nomanya kato government tegura mataka gukombeka amasomero tegura mataka gukombeka amarwaro yegiye ba local contribution haturi ontusaba amakanisa na amakelezi beningoza kusemero kumanyisa wa kutorora hatayari west Bishop of Fort Portal Catholic Diocese Bishop Muhirwa Bishop wa Rwenzori Diocese Bishop Ruben Kisembo bona batuira amataka. Now that land is available itaka ati obuliro government ya NRM koko yombekere mayombo yombeka karangura yombeka kasenda seed yombeka Kichwamba seed hata rukwica kulema kuombeka ni isomero ya Harugongo for as long as itaka liroho kandi irahirweyo abantu Harugongo. Albert President mu kuganiraho n'abahinzi b'amajyani turi kwijanthendera budakika ndubura yonka 10 agizirengu ebe yo kugwa na no kuremesa abantu kutasiya munonga government neza kongera kubahereza ebirisa na fertilizer kwenda ngo bakayongera ha mutindo iwe no tana na manifesto ya NRM eyo kwatire bendera omusite nari nibyo ra implementing mu myaka yawe taneji tuza kushanga Fort Portal city ero kushake obunkubaza amajani gale mazima ngo yes no mutindo nagwe gwe gutali murungi nago guleteriza amajani ganukugwa beitu omukugwa government egenze yamanyira ngo aba makore bana rundi abalime ba amajani quality ya amajani yabe keheri ahukwa nentasha yabebere kozereki ekeheri kandi mu manifesto yetu ya NRM issue ya majani ero mukorora abalime bano twabaha nabakama ba makorogana twaba tax incentives korora nabo twabasagika kuimukyo mutindo gwa majani quality yago bajigonzaga muno Fort Portal myaka 5 ntuge ningiro ranka nindora Fort Portal eyegenda kubine connectivity rundi kutera no kurungi mu infrastructure abo kuba sente zero tizero zokoraganiza beitu sente government emazera kuramuza na World Bank sente zero Fort Portal omyaka yekongeraho ntwenda kurora ngo ebyo bomezi twabimuki already sazenu health center zaitu zona health center 2 tuzimukize twazita a health center 3 kandi no manya yezo level buli level yokuongeraho nubo buherezo correct okutunga hati ntwenda kukora na city hospitals abuko tubetwine buhinga regional far berene gabera districts almost mwenda rundi 10
habereyo mwijure na mwinge kandi ba doctor bekere bataitu so abantu baitu bekere mbabonabonerayo muno kuri kubonabona ngo tukigenderire baitu irwaro limu kusavinga region yone tikyanguhira nakake so aho omu manifesto yokuongeraho ntwenda kuyimukya health center for yeito ya Bukuku ogeta level ya City Hospital akwa sazi nambe tukubaliza tuliyo ntombeka OPD tuliyo tutaireyo x-ray digital x-ray kurora ngo twalitekaniza kuika a level ya City twine ofisi eza district ekaba ni Karamu na sazo no ekyali kandi wita boki nyenda kusima ngoliyo hati no tongoza hamaka gandi aga district koko wachikozero buli ati yonge wachikora obatu tuiro twakurugaho government era pronouncing kagamba ngo district headquarters eza kabarole room yazitulekera ija kuba mugisa muzali abako tubeire ntutekaniza kukora a specialized hospital hali abantu baitu kera muno aba pressure diabetes nebindi kurora ngo baleka kubonabonera omu regional referral ngo kukiri Kampala tikuli ngo buruburu boire bwono butwale mulago nicyo baterireyo za Kirudu zanka nukwezo busukulema nzi kusindika nka nzi kusindika mulago so naito ntwenda tukole tuimuki amarwara gaitu agasite ku managing akwa referrals regional referrals tiziri mikono ya local councils local governments eziri mikono ya central government so ntwenda tutekeho amarwara gasobara kuhandolinga abantu baitu kandi kuba in case omuntu alemu tumurifaringe a regional referral egi niyo decentralization eyabocha kugambira kandi egi nyo ningirora nkagaini eyamana muno hanu tuine obunkuruga marwaro tuine regional offices is a different government parastatals tuine NERA tuine immigration tuine UNRWA kurora ngo buhereza abantu babutungira hei atari kulinda Kampala omushahe muti tukagamba projects za city yona tukazuma nenyenda kunihiza abantu ba Toro region na abantu ba Rwenzori tukome omuguruso owe sapeo ero yokwezi 15 sorry tugende tukome president Yoweri Kaguta Museveni habokuba itu ntuikiriza manifesto ye akatu gisomere nturora ija kuteza ensi yaitu orutambu orwamani kandi ne selfish note nanye ninyenda kusaba karure no kwezi 22 omukwegondeza akwande candidate ero kwezi 22 mukome Albert Ahebwa okwija omuntebe ya City Mayor Fort Portal kandi ndi ticket ya NRM already nkuolekere ngwito NRM ntukora nkurujegere kuruga mwa chairman wa party president tumuhe ba members of parliament abaine bendera tungere tumuhe ba mayors abaine bendera tungere tumuhe ba division mayors na ba councillors abaine ebendera nukwaho advocacy na lobbying ija kwanguha obuhereza busao ministry tujja kulema kutaha kurora ngo abantu baitu batunga obuhereza nanyo tayari nyenda kubasima mwebale kutuwa mugisa guno ngo kubazaho na abantu baitu kandi like all of what this said we ask for more mwije mukavaringa tourism city mugitunda abantu turole abantu beija mu tourism city kandi ensi yitu yakora tuwatuma chairman gwa kwikuwana bwanyuma yo kugira ngo wa politics za active wazhumra myaka 5 umuntu orazi kwija omutoro sub region noenda kwijukira hariki ekintaka kigarukire mu mpeho mugisa okagwize ha amajani agakizuro bwinge garimo mu district pero ngambire kijuro konga tuyena factories 5 Kampala Road tuyenaho Zarasagama tuyenaho Kyamara tuyenaho Mpanga ezo nazi 3 Kamwenge Road tuyenaho Kyuko tunukwe ezo za factory Musanju so mu district ya Kabarole yonka Magombori 15 tuyena factories Musanju za majani
ekizibu kan president yansemiza akietegerizi dyo twabereke mukabora harale. The problem now tugali ngu tutalbanizibwe price fluctuation on the world market nangwa yitwe kutalbaniza guli mutindo quality quality fertilizer president no bwagitoha but omulimi now there is a need for mindset shift. Amajani agayina akaho omunogi anoga omubabibire na akachweka 2 leaves and a bud. Butata bakalete byoma nibiyore babyona nibisesanka mukiyomo. So amajani agayitwa world market gabora akaho therefore gabura market. So ni saba abalimi president wakuturukira na bilioni ya birinemu akaturukira na fertilizers nito tukoleho quality ya rundi omutindo ogwa amajani turukunoga bayire chairman w'emyaka 15 nyombekere district headquarters ibiri nyombekere district headquarters ibiri nyowe nkatandikira Albert na mbere warukora twayembaka Kitumba na mbere turukora kasumukano hati ubusito buyizire twatembora busoro we are going on the 3rd floor na mbere kwitsa kusiganya gomba kusigana sakara warangaruka mbigere aragumzamu Nzaire city ya Fort Portal Nzaire district ya Bunyangabu tunye bembi chairman wa district chonga na chairman wihanga lion na wa East Africa na wa local government Commonwealth local government CLFT Commonwealth local government forum handenge zone bere nintunda kabaroli nintunda toro nintundo bwembezi emyaka 5 15 imperize ngisimara abantu bakabaroli nimpumora habwe emyaka 5 ndakankole bindi tunisaba akaruru ka NRM saba akaruru kokitinisa president Yoweri Kaguta Museveni 15 January. It is a tide that we must all follow or else we shall lose all the journey that we have moved. Webare mnonga omwami Richard Rwabuhinga chairperson LC5 ahwa district ya Kabarore. Webare mnonga Albert Ahebwa kandi site flag bearer ahwa NRM Fort Portal City kandi speaker wa site niyemwe ahabwe shaheji wagirangu eshayo na twaguma twabenda kutuba tunga kire nkaka tukaganira ebya site na district ntwamare mushahemwe konka ngo kuturiyaha tayari west ntubaraganasa kugira ngo akire kaguma kabaho twabeta nitmwe mwatwenda turuho kwereza abanyayuganda nabandi job kato irizo bambatize rindi aboke aba program eji na nikiganire eki otakarga tayari west orare kurungi. Where they cannot find us. Kakura nubotesa katima korobi otarisha kahenda gura rukundo yone yori kwenda ninjireta ele mirekiro chenda ebirungi nyamwingi nibyereta kastobo ino mukundo weni wolyo wanje nanye ndio wawe omuko witota yaye buri kimwe no buteka weni wolyo wanje nanye ndio wawe tungamo witota yaye buri kimwe no buteka yaka o mumwiri magumo muri kiremkweze yaka etara yanje yaka o mumwiri magumo muri kiremkweze yaka etara yanje you give me peace of mind purisha hanyendo bondinia akaire nikinji I've been waiting
omukago gwaitu tugugaite bebe rukundo nyinje nyikikanya nyambo yehuta mareja nshemezi bwira kalyawe ryo when you say that you love me nintukundo tugambotwo never stop telling me when you warrior wanje nanye ndio wawe omuko witotaya buri kimwe no guteka when you warrior wanje nanye ndio wawe tungamo witotaya buri kimwe no guteka yaka mumwiri magumo muri kirempweze yaka etara yanje yaka mumwiri magumo muri kirempweze yaka etara yanje my darling kukunde season after season my darling niwa wenga tinyino deisho my darling kukunde season after season my darling niwa wenga tinyino deisho kundo yone yori kwenda nyinjireta ene mirekiro chenda ebirungi nyamwingi nibyereta kasitobo ino mukunda nkabarongo tuwerane omukago gwaitu tugugaite bebe rukundo nyinje nyikikanya nyambo yehuta mareja when you warrior wanje nanye ndio wawe omuko witotaya buri kimwe no guteka yaka mumwiri magumo muri kirempweze yaka etara yanje yaka mumwiri magumo muri kirempweze yaka etara yanje my darling kukunde season after season my darling niwa wenga tinyino deisho my darling kukunde season after season my darling niwa wenga tinyino deisho Kawagambira instrumental this one Vega Waenda na bya bindi turari